20-letno tradicijo na slovenskem trgu, ki z ekipo 30 finančnih strokovnjakov nudi pomoč že več kot 20.000 strankam za varno doseganje finančnih ciljev. In naš stalni donator Interdiskont, pravo orodje za dobro ceno, ki prispeva hrano in pijačo prebivalcem Žog, ki se nahaja v Partizanski ulici 15 na Ravnah na Koroškem.
Kurva, ako vine 50 let, da smo drugi let, ja. Pa čisto drugačni let, ja. Ker pade, ja, ko vim vrtiti, ja. Onda zdravo. Dobro, da ne vodi doći, da ovo radi. Daj, ne obaj na njega! Drugo! Bomba! Ajde, Pinto, stani, rod! Ajde! Gotovo, daj! U njega! Tomas! Korekcija! Stojajmo! Sam si! Bravo, Batko! Bez Pavla! Bravo, Batko! Daj, Đogo, no!
Daj! Hrvatski neki šitno stalo u žep, isto. Ajde, Vitija! Krajo, priđi Vitija, desno! Ja, Perko, ja! Levo, Bošo, Vitija, dobra! Pazi! Vati! Nećemo! Ajde, ajde! Kasno, modela, redom! Vodi sam! Minuta srečanja, rezultat tekme še vedno nič proti nič. Galamo na redu, kakva serija, da je hin što, ali da rekao, se vam piše. Ej, druga! Dobre, Turki! Gradi ga! Leđa! Tomas!
Minuta srečanja, zadetek za domačo ekipo, zadetek je dosegel igralec 22, Florian Žan.
Sudija lopove! Sudija kaj sereš, pička nija! Lopov! Ti pa veš kaj svojim je, ja? Tuki je back! Je back! Samo lopta! Ajde, Viđa! Viđa! Drži je! Pazi, Turki! Daj druga čoka! Turki, ne zamujaj! Turki! Budi se! Zamujaj! Srpsko govori vođbu za nas tu piskao. Ne ispadaj iz igre! Kova! Čvrsto! Čeko! Ma vrta prevole čujete tuli. Sudija lopov jebet ti kao. Čakaj, Šalku si na usta. Daj kabo. Vidi kakvi vedaki na futbol sam. Čeko! Alo! Malo van! Pusti se, čekaj, kraj! Igri se! Kupaj, ajde, druga šoka! Ajde, tiho ste, daj! Komunikacija, ajmo! Tuki je back! Tuki! Si za tulo.
Bravo, Edi! Mirno, Mara! Erko! Sedemindvajseta minuta srečanja, zadetek za domačo ekipo, zadetek je dosegel igralec številka 8, Kendeš Vice. A jeste rekao kaj, ja sam vidio šartu zajedno. Ja ne pomijeni kaj. Lahko će faci kaj. Je dolje po 5. Ma znači ti se nema. Ja biti ti bilo. Išći Vice, drži! A ja skrećem novce. Zap! Leđa! Levo! Proba, male! Leđa! Dobro! Koji sred! Vice! Na vas. Može Vice! Evo, ej! Leđa! Leđa!
Još, biće! Leo, sedi! Mica, Arče! Biće! Igraj! Veljo gor, čupi, daj! Veljo gor! Tomasa, šir se! Daj mi! Edi! Grbavica, cijelim beg. Ponovno ja od Grbavice neko poslije dobro suva. Beograd, jedna. Dalje, vidite, mirno! Pitaj njega, aj pitaj ga. Lopove! Sudja, lopove! Drži je!
Pazi, Vica, Kita, da mi daj žogu. Plaću, kar. Ti nisi plaću, nimaš pravice govori. Lahko hodiš po svoj zemlji. Ajde na njega! Ajde Turki! Pozicija! Liga leta 27. Jedna njega! Blok! Dobro, dobro, ajde, dobro. Ajde! Sekund! Ajde, ajde! 5 sekund, kan! Dead! Digni se! Pomoć! Aplauz! Stani, aplauz! Nema da boli! Baroj! Igraj! Nič mu nisu odja! Lupčka mu daj! Dajmo prsu, Lupčka mu daj! Veli da dobu želje! Ajde, 5 minut će, gazi! Fini, ajde, 5 minut! Dajte mi šogo, prosim. Odimo do mene. Pozicija, Turki, brže, pozicija, brže! Edi, stej! Ajmo! Baba, znaš sudja! Leđa!
Ajde se! Digni se, lako! Pusti paso! Raspune! Gamba, ruj! Prva žoga! Marči! Se u 16, paso! Pero, zašto se brigaš? Da gledam. Baleš! Baleš! Dobro, ajde, dobro. Nemoj nazad! 20 metrova Bikini! Turki ne spava, žoga! Bikini! Končan je prvi polčas tekme med domačo ekipo Kuzina Zajenci in gostujočo ekipo NK Vitanje. Ajde, koncentracija, dej! Daj mu gol! Ajde, Ugljeno! Treba on to ti Bog rekao. Treba ti gri. Tamo gol, već nebo. Ajde. Ajde!
Rumeni karton v domači ekipi, dobil ga igralec številko 23, Turkuš Matevž. Sudija, kaj je to? Halo! Sudija, kaj ima tudi, ne? Atentira, tudi ga to. Zatekni ga! Ajde, beži u ručno! Pomagi, baci, levoj tvoj. Lijevo, Žiža, desno, desno, levo. Sad! Vedi van, vedi van! Vedi van! Ajde, igraj naprijed, evo, bavi se! Samo prvo vadi se. Dalje, Pante, ostani miran, ajde, dalje! Ajde! Ali ne puno kratko, vas dva! Okej! Još iće. Ajde! Evo, ej! Žonko!
ekipo. Zadetek je v 53 minuti dosegel igralec številko 11, Horvat Edi. Lepa, lepa. Chyba już nie obsadzi. Rumeni karton v gostujoči ekipi, dobil ga igralec številko 5, Batič Luka. Diciamo mai si si avanti. Non che ne una 30 me ne vedevo. Naprej, strelaj!
Kaj nie? Jakie razie? A korekt se. Menjava ekipi gostov, iz igre igrajo številko 10 Dobrih Arnejc, v igro pa stopa igrajo številko 14 Koron Tine. Grče u ekipu meni! Še ena menjava v ekipi gostov, iz igre igrajo številko 29 Briganti Tomas, v igro pa stopa igrajo številko 28 Pušnar Matija. In še menjava v domači ekipi, iz igre odhaja igralec številko 23 Turkuš Matevš, v igro pa stopa igralec številko 99 Javk Filip. Tri table god imati, ja da. Ajde, Nikola, aktivno, ajde! Zadete za domačo ekipo, zadetek je dosegel igralec številko 8 Kendeš Vice.
Makni se, Puki! Puki! Koraki za jebo! Ajde, dej! Graj, dej! Puki! Daj pravo, nare. Pusti! Menjava domači ekipi, iz igre odhaja igrač številko 21, Kovač Kan, v igro postopa igrač številko 32, Dorični Kanže. In še ena menjava v domači ekipi, iz igre odšel igralec številko 3, Malešević Marko, v igro pa je stopil igralec številko 6, Voksanović Nikola.
Menjava ekipi gostov, iz igrovka igra številko 20 Mark Abel, v igro postopa igra številko 6 Brešan Mark. In še ena menjava v domači ekipi, iz igre včeraj igralec številko 3 Malešević Marko, v igro pa vstopil igralec številko 16 Čoralić Sandi. Viva!
Čelino, koga si to to je njegova stran. Znači ga kličem ga. Okej, pa idi za vreme, gdje priteče on, bro. Ja 100 metra od mene. Pa pridi ti bliže plava na viru. 75. minuta srečanja, rezultat tekme 5-0 za domači Fužinar. Zadetke so dosegli v 19. minuti igralec številko 22 Florian Žan, v 27. minuti igralec številko 8 Kende Švice, ki je dosegel tudi hat-trick, sicer še v 53. in v 58. minuti ter Horvat Edi, igralec številko 11 v 58. minuti.
menjava v ekipi gostov, izigral odhaja igralec številko 33, Perko Franci, v igro pa vstopa igralec številko 23, Bučinel Nik. Sudija, pizda, vi, a Paul Biskaj. Bio je pa sudija. Ja, to bi trenutno, ja odbil. Ne, gdje je pas? Zine, pomagaš Turmu, Zine. Ne, easy, look too far. Ajde. Umagu! Marci, lagano, Marci! Menjava domači ekipi, izigral Kaja igrač številko 8, Kende Švice, v igro pa stopa igrač številko 73, Veronik Soldo Anže.
On je sve potekao. Sjeti se, pa učinimo zarad njega dole. On dao samo za vest, vidio da mi možemo. Sjeti se za mnom prelepili mu grlo. I sve meni već početnije. On je cijel oč ulijeko. A veš? Gledko? Ja, pa ne bu tak tempo zdržao. A veš? Ja. Ja.
Devetdeseta minuta plus sodnikov dodatek. Končana je tekma med domačo ekipo NK Fužina Zajemci in gostujočo ekipo NK Vitanjes Bilje. Rezultat tekme je 5-0 za domači Fužina Zajemci. Zadetke so dosegli. Hat-trick je dosegel igralec številko 8 v 27, v 58 in v 63 minuti igralec Kende Švice ter v 53 minuti igralec številko 11 Horvat Edi.